Breaking news Raywisha Nasser Name Lerbanalinga Arash Mishalat Kui General Koang Shorale Kene Johnson Ulun Shaladonene Ken Wokere which Nasser Jendan and Banaling Kajandan Branji the Palpin Kagur Jeno Jin Bijanwa Nasan Kokien Gorno be subscribe Katwai notification bell Mitel Lermi Jidit Mishibaraj Bashwamala Shubakaji Kajan lera me ban rantin konan shalat ke media bukon kaling biama dana chalatin biajeling muguru jeno dong de do de lar bisho comment pingwa samo ka biela ke bi share ano awraje bukon ling awraj muguru bran bijita palpin ke bejeling ngai konan nasir entam ka jan gwasame tere shuja ajan dor dana shame ko ba meshke ba ka kep bianga jeno nasir karaje pai konwe nasir jen wajen bumni jen long mugor ka jen wo makane dismantle kia kana kon kep kum South Sudan chi kum South Sudan chi bo wo niam chana je linkel beje ladye ke kas ka dialan kon goro de rander je linga gwa ja kasen kon de rander je linga gwa ja goro jen beje nywa ka yekel rojen shalat gwaseme wanene General Koang Shorale kene General Johnson Wulun Koang Shorale Nuer Johnson Wulun wuteda ngaje je kenyam wude shal kame Johnson Wulun kan kon woka kwarni Koang Shorale Johnson Wulun point jen wude dana pai kwany jen cha kwany alla Deputy Chief of Military General Staff ka kui disarmament ka kine de kon ba met ba ka kep ka Greater Upper Nile State gwada dana ba toktin an kamin ni ba je to ka Nasser ka do ba dana chalat ka je mechi kono kon ngat and tell me the same thing goes no Nasser ka jen gwada to ko raja murai kon ka jen wo cha kwere me General Koang Shorale kene General Johnson Ulun chaga jako biken de ni biken kanang re wi ka Nasser de ni SSPDF te pa nyen ka civilian ki ka hali re wi ka Nasser. Let's back up a little bit here, okay? Ngai kone ka kor gwada pa wi kor ja tuok ti de ni chaga joy ka gardien ki ka barak dien ka do brana chalat ke cha joy dorien ko kan ngajo no kan chaga tiam gwada chikan hali chikan ngamagre wi ka Nasser gwada boka na tene ka metidit ano shaling no jete ne ngwan shiliu kane ka deni kane welti shamu ka bodit kane de kola civilian tele information odien mi chenyo ko jek kwirien adundo te condition midit shaling are ga mi chetok cholet ka shenga dan to ko Friday ano chu kor chu reten chu boten chu apel ko ruwan ko nyoko lu ten nyok ke Saturday morning chu kor mi chu tok wa chu nyoko lu re gade ka dien kere bara ka dien meji to gene shigi nyogo jien alo sha mobilization cha jolat mobilization sha lat agwelek force ma e force lun kene dinka a pandang militia waken chi rudien mat kedi jedanen te kepin General Koang Shorale Nuer wa chi rudien mat ko buka wo ka Nasser buka okep ka bukan make dial konte tena hal bukan kep kan dial level sha ngwanen Nuer sha la tentene tetken ka mach chala ka en wo ka wai am alo jejembor jejembor man ba kula ngaj ala dech ram chala dech te ka da karam civilian mahal mi chala dech ke chala jejembor kan ke ne ti chala ni to kan ni ren lat gwat kel alo te ken ka kwerien mi te ri yitok ke ngi karodian bukan kula kor duno ngweni tin chwal ke jejembor ken chigedine taka cholo deine ken ka halati tene kan da wich te gang kan Nuer bas simple mite gare mi to bukan ngaitin bukan mandan to bukan onen tiaka mite gare mi to gwata chawk cha nang tene murlen bukan ngoj bukan na bukan ko lak telm da dien mala dien gero bu wich bukan ga amala da ke jek SSPDF kuma kirmi yadit de gurin yigang ci man ngai keje ala jien
General Koang shura le me kene General Johnson ulun ka do brana shalat keje kolat kon mi shalat ke media wakan bu ka nasir bikan mej bikan captain hali you know mi gwe ken wona me shebugwa raina belarik midit ko mu wa mej gwa ka kep ngula very important ka kamenyi neme advantage ni am ka denye bikan bag mo advantage ko bigan ne ko la civilian bikan kanak ko china rabuga bike revenge bikan alat ko nam shere ke revenge ko mate ne to ka bigan lar ka no meje ka kap ka de na gien na ken yam pele ne de ko de yen me ken kap lat ke de jek ke murlene biya kem ne halet te gang na rodien te ken me gien bu wi de dien bikan attack but ne kere wi dien ka biya makten nam ba mo advantage kel gen de ne asas pdf ko bikan hal bikan ga changa jeka kel amara ode advantage dien do dien o mete ka kwar mo ko nge ci ron kin dang ro bakala dana ba mal ba je ba ku ngin ba lat ke je mo ku ngin we to kan daga dara mo ke de la rodien en te entama tika advantage pa yin kan nan kuma kirmi yadit ko buga na bukan ga force ke bika mishal ke rigging bukan lat ko bukan can kiran ta kwanya lo ci kwar no ci kwany ba jo lele no ci kirmi yadit ci kwany ana vote rigging ba lat kaka one thing manamo de je lat aken so na me ke liu advantage ke liu boko nga boko kuma sa Sudan agwele force kaman top ke long la warning ken kanai ketat mu ken waru ken ka mo kariak chit ka mu ken na jal cheuren mo cheuren chul ke general Koang shura le u ken de u ken de civilian ke alu ken ka mak re wijran tegten ngum buto re nware ke istan ji ken kelu retaliation buto ko biran broda gang ko jenta dana jen kul nal ta me ke je monitama o gang ka wich biran broda gang tiran che no gro badu na kep ko jine worun ba bi janna ji re duelu ki re duaro tel mach tel mtetit kedu diwe shagwa ne di algor kan gang mishe jan kum so Sudan a jen bugo molen bugan me ken kono kep ba me ba shu nang ba ngaje no tele threat ana an me amrodien manadien gwasme en SSPDF mo jaga chance lonko weekend ro mishika nasar chikana disam chicken dakreng ma chaten aswele mayo chicken bichonga jakel me dan shungan ke aswele mayo je do be dan na kan wore je me che to ke beno cha no cha na ke 2013 ano tiga chuong ko de ka rin gang mi shiran che ben ka ke de ken yi gang ko ngai ken ram mon wer ka gor ko na je du no tame che do che ka siasa gwe ge je no dong mi cha me gen ja ka de te ke dom mo de ken rik ma cha de kan wo ke je gon content na mo bo ke advantage ka ke mu kwa lar gwa me wa why army kene de content la de jejembor you know waken already enemy bay bikan yik nyen kaja ko chigane to wo goriya chigane wo gorna tene kan dore na dan te kan kan nasir mo yen benten baterim dilong ko ne me bidech ba hal ba kanak ka hal ba bike dej bikana ko chigane palo na ka a chang bi ga hal jojba ngode ba te kari tingwana beto ka kuma na mo mila kuma kirma yadi da nana ku kan nasir le ter kaje nasir teram biting ten bicing kan tan karo din ka ta da 2013 14 ne bene kujime den kan tan ne karo din tel mission on ka there's nothing much ka benefit ten de no liuna na anisha disarmament is not the right time it is not the right call right now because there is instability within the South Sudan okay so the thing the algorithm de ka watch man ja kul lat gwasa me be kuni ga to English kanere ko na shi gor warning all out war it way to Nasser. General Koang Shorale and General Johnson Ulun aid to Nasser for the reinforcement of the SSPDF. After a series of recent mobilization of the Agwilik forces of Ulun and the Dinka Apandang militia, it is alleged that this combined force will today march to Nasser for what they call disarmament of the White Army, a very risky move that could not be a priority now. Many would ask themselves, what is the significance of carrying out disarmament campaign now in Nasser, a country that has long seen a number of skirmishes between the White Army and the SSPDF?
The other concern is why Agwelek and Apandeng militia that are the one launching this attack. We call on Y Army to be on high AG for this move. For this move is not only to disarm them, but to totally carry out massacre of the remaining civilian in the eastern Nuer land. If it is government disarmament operation that is aimed to be carried out in the whole country, it must first be exercised in Bargizal. Kene kono yi gorshe ga no kono yi warga ma gorki ta danan shi alinga jagwatume. Kan force ni kono nonka agwele force apandeng force ala dung dinka mete ka duom de kan mai goy ke aka kon jien bukan ma jan bukan ko woja ka kon jien bukan ma murlen bukan ko woja ko tele way there's no way bukan why ham me nasser bukan ga disarm ke this conflict at nothing. So this is not the right time. Namichi right time ko ba mai baga kaf ka nasser. This is the right time ko they can advocate peace if there's a way. So man top ko jana nat gangro nat within the shunka ne diala ka right kene ko te jubaten la kwar atel michal disame men jen la dana shalat gwasame. Otherwise be take a rick to one long to butore we can answer ka kor gwaten be la update me take michal lat you know men teten taman chalat wa general chuol ranley general Koang rale kene Johnson ulun wa ken panki na kene kono dong ba de ni ba na ngwa mi ni me jana na go de nywa yekel ani biya te kamal bye bye.